ngizentshela abanesibindi sokubulala abantu besimama sibafihlele induku emkubeni mina bengibhala lenkondlo nje ekhaya emalisa ngilento ukubulala umama ayichanyatisa umzimba wethu umbulala nosekhaya emalisa unembezwa yaphiwa besilisa basonto wonke ake sibuqe phansi edolo sibhemposi nexasiza ukhala nokubalisa labantu badlala usathane umthandazo okwenza umkhulu mehloso umqobo usathane wesizwe simnyama sibe mwamunye engithi yena umama besithembele kuya usekho umndeni sinaye munye kuphela ayisuka ilungelo lomuntu esithela phansi nakhona la iduty ebedikidalo idlungulena nengane bashwa phansi ngoba sedlule umshophi izentshela abanesibindi sokubulala abantu besimama sibafihlele induku emkubeni iyo kanye le ndaba esematheni enkundla ezokuxhumana ithi gcina itholakele nasemaphephandabeni emsakazweni bakhuluma ngayo kodwa le ndaba ifayile uyibuko angijabulanga nkathi ibona amabona kude noma ngabe ugumbo kodwa sicela hleze niphephile noma ukude kangakanani inaminyaka edlule nayo inqoba njengembokodo kubashaya ngembokodo asivume thina njengembokodo umzali ngani zamdinga ekhaya ekhaya njengomzali naku kusala uthi ubuyile bekuphi yonke leminyaka le ndoda yathembisa umama uthando leqiniso kanti inhloso kumshiya ethwele lokho angingakazi bakuyiqiniso mina lokhu ngaphambi kwenkantolo ngakufela noma besevuma ukuthi uzosibuyisa ngani kwababa ngiyavuma ukuthi ukwenda ukuze lahla njengoba nomama wazi kumlahla namhlanje umama uhlase phansi wathi bantu abami kuyihloni usekhona emva ngisho iminyaka ama-25 bathi wo mama ngikhona ngizophendulela kulo mkhizi usinakekele yonke le minyaka le yeyikhona ke kodwa kufana kwena kadlaleli le sesibonile mama uthi wena uyimva inkosi ujenza umlungela namhlanje ukuthi bene ezivela sithuthi le nkondlo ehayi kwanele kwayo ayingiphinde ngokona